салом алайкум тамошобинони гиромӣ. шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам ва барномаи хабарии таҳлилии паёмнӯзро тақдиматон мекунам. Сархати хабарҳо. احتمال دارد از 2 تا 4 هزار زندانی به مناسبت روز قانونی اساسی تاجیکستان او شوند. دهشت. زیاده از 80 نفر مهاجران کاری در بازداشتگاه سخاروی مسکو از جانب нигаҳбонон ҳамарӯза шиканҷа мешаванд. کسی به دادشان نمیرسد. امریکا 28 کارخانه‌و تشکیلات چینی را به خاطر آزار اویغورها به فهرست سیاه وارد کرد. احتمال دارد از 2 تا 4 هزار زندانی به مناسبت روز قانونی اساسی تاجیکستان او شوند. مقامات وزارت دادگستری و ریاست زندانهای تاجیکستان با طرح این قانون الکی آشنا شده اند. همچنین به خبرگزاری از پلوس منبع‌هایش از مقامات تاجیکستان گفتند چند نفر محبوسان مورد عفو قرار میگیرند. دقیقاً رقم مشخص گفته نمیتوانیم، اما یک چیز عمیق است که این عفو طلایی نیست. شاید 2000 تا 4000 نفر گناهشان بخشیده شود. طبق معلومات ها از منابع گوناگون، عین حال در زندان های تاجیکستان نزدیک به 11000 زندانی ادای جزا می کنند. با این حال برخی کارشناسان و حقوقدان ها معتقدند که عفو احتمالی زندانیان در تاجیکستان شامل زندانیان سیاسی نخواهد شد. گفتنی است یک سال اخیر زندان های تاجیکستان پر از حوادث ناگوار بود که با وقوع 2 شورش در زندان های خوجند و ناحیه وحدت بیش از 80 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. از جمله 14 زندانی هنگام انتقال از خوجند به دوشنبه جان خود را از دست دادند. گنرال عزت الله شریف زاده رئیس سازمان زندان های تاجیکستان که سالهای طولانی در این سمت ایفای وظیفه می کرد از مقامش برکنار و رئیس زندان شماره 3 شهر خوجند در پی سرکوب خونین شورش ماه نوامبر سال 2018 به زندان محکوم شد. یک ساکن شهر ҳазор که به نزدیکی از روسیه استرداد شده به وطن برگشته است میگوید مدت 22 روز در بازداشتگاه سخاروی مسکو قرار داشت و از جانب нигаҳбонон بازداشتگاه شدیداً لط و کوب شده است. عبدالقیوم آدینایف ساکن محله حیات نو شهر ҳазор که هفته گذشته از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است در تماس با رادیوی پیام گفت با همراهی او 40 نفر استرداد شده به تاجیکستان آمده اند. به گفته عبدالقیوم آدینایف حالا 80 نفر دیگر در بازداشتگاه سخاروه نگهداری میشوند و нигаҳбонoni بازداشتگاه نسبت مهاجران بازداشت شده همگونه عذاب شکنجه های طاقت فرسا را روا میبینند. هر روز به حوالی بازداشتگاه مهاجران بازداشت شده را برآورده لط و کوب میکنند. گولیت میکنیم تو یا موزای جمعه نکدی بمیرید گولیت هر ساعت 1 ساعتی 11 ساعت. این ساکن شهر ҳазор میگوید مهاجران کاری کشورهای دیگر که همراهی آنها به ابله و افتاده به بازداشتگاه برده شده بودند از سفارت کشورشان نماینده ها آمده به زودی حجت های لازمه پیشنهاد کرده شهروندان خود را نجات داده اند. اما سفارت تاجیکستان اقلاً برای تصدیق شهروندی بازداشت شدگان جواب مقامات روسیه را به آسانی نمیگرداند. سفارت هم گفتن که جواب نمیدهند. سفارت شما جوابگو نیستند. ازبکستان، ترکیه، قزاقستان یا زور بوده در آمریکا تز میکنند. عبدالقیوم میگوید در مسکو با همراهی عائله‌اش میزیست. بعد بازداشت و استرداد او همسرش با چند سرسانی ها به تاجیکستان آمده است. ضمناً ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه بر رادیوی پیام موجود بودن شکنجه در بازداشتگاه سخاروه را تصدیق کرد و گفت که تا سال 2017 در این بازداشتگاه مهاجران بازداشت شده به طور وحشیانه شکنجه می شدند. این حامی حقوق مهاجران میگوید حتی حالت‌هایی شده است که اجازه ندادند تا بیمار را به درمانگاه برند. بر ضمن این شخص بیمار را به طور وحشیانه لط و کوب کرده اند. Что молодой человек, у которого болел зуб, выл дни и ночи, просто выл, понимаете, выл. Это продолжалось 3 дня, а у них не было машины, отвезти его к стоматологу.
Его били. Из этих 3 дней 1 день. Утром избили и вечером избили. А на следующий день, на 4-й, его отвезли к стоматологу. Вот это правда, оно было. Еще с чем я сталкивалась. Прекрасные люди, граждане Азербайджана, отсидевшие по много лет за разные статьи, оказались в одной камере с нормальными абсолютно людьми и пытались сделать из них шестерок. В том числе было побуждение на изнасилование. валентина чупик мегӯяд дар боздоштгоҳи Сахаровои вилояти Маскав ҳатто ҳомиёни ҳуқуқ ки барои ҳимояти боздоштшудагон рафтаанд таҳдид ба боздошту шиканҷа мекунанд. ба гуфтаи валентина чупик ҳатто каримҷони ёров вакили дифои машҳури тоҷик ки муқими Маскав аст кормандони боздоштгоҳи Сахарова таҳдид ба боздошту шиканҷа карда будаанд ки каримҷони ёров дар суҳбат бо мо ин ҳодисаро чунин шарҳ дод. дар ҳақиқат вақте ки мо схемаи коррупсионӣ ки онҳо муҳоҷиронро маҷбур мекарданд ки аз дохили худи ҳамин боздоштгоҳ ба ҷои 8000 ки чипта меистод бо 26000 28000 чиптаро харанд ва мо бо воситаи прокуратура бо воситаи служба собственной безопасности ва инчунин ҷамъиятҳои ҷамъиявие ки назорат мебаранд бо воситаи онҳо мо ин схемаи коррупсионии онҳоро шикаст додем ва баъд аз ин онҳо қасосгир шуданд, хусусан аз ман ва ба ман ҳам мегуфтанд ки ному насабат бо расмат ва тамоми тарҷумаи ҳолат ки кай ба Русия омадагӣ, кай рафтагӣ дар дари қаровулхонаи ин боздоштгоҳ аст. Ман ба ростӣ бовар намекардам ва боре барои фиристодани як шаҳрванди Тоҷикистон ба он ҷо рафтам ва дар ҳақиқат баъде ки номнавис кардам ва аз дар омадам аллакай 2 корманди полис маро иҳота карда аз ман ҳуҷҷат пурсиданд ки умуман ҳаққи надоштанд ва манро қадаме ҳам монда намемонданд ва дар муддати 10 дақиқа пас аз ин онҳо занг заданд ба роҳбарият, гуфтанд ки мо ӯро боздошт кардем ва вақте ки роҳбарият омад гуфт ки барои чӣ омадӣ ва чӣ мехоҳӣ? Ман гуфтам ки барои фиристодани як шаҳрванд омадам ва ба роҳбарияти он нафароне ки ихроҷ мекунанд ба онҳо занг зад ва гуфт ки ёров омадааст, қабул доред? Он кас гуфтанд ки ҳо ва баъд ба ман 2 муҳофизатгарро доданд ки ман як қадам ин тараф он тараф намонад ва баъдан нозири минтақавӣ ки бо ман шинос шуд, минтақае ки ман зиндагӣ мекунам, ба ман гуфт ки чандин бор роҳбарияти ин боздоштгоҳ аз онҳо хоҳиш кардааст ки маро боздошт карда бо ҳар роҳе ки набошад ихроҷ кунанд ва дар ин боздоштгоҳи муваққатӣ боздоранд, чунки он роҳбарияти он мехостааст ки аз ман қасос биситонад, чунки чандин схемаи коррупсиониро онҳоро ман ошкор кардам ва онҳо аз даромади муфт боз монданд. аз ин хотир онҳо чунин кор кардан мехостанд. Мушкилии дигере ки ҳозир пеш омадааст, агар ки пеш хештабор ё шаҳрвандони дигар метавонистанд ки ба шахси боздоштшуда чипта харанд ба ватан фиристондан, акнун чунин нест. Бояд ки аз шахсе ки дар боздоштгоҳ шишта аст аз ӯ иҷозат бо тарви расмӣ, яъне ки давернис гирифта ва дар он ҷо роҳбарияти боздоштгоҳ имзо гузорад ва инчунин муҳри худро монад. дар ин натиҷа метавонед ки билет чипта харида хеш табор ё ки шахси шиноси худро фиристонед ва дар ин ҷо боз ҳам ҳамон маблағситонӣ аз сари нав сар шудааст ва қисми зиёди шаҳрвандон аз ин сабаб наметавонанд ки бо маблағи худ чипта харида ба ватан ҳарчи бештар ба назди хеш табори хеш ва ақрабои худ ва ба ватан баргарданд. буҳрони бекорӣ дар Тоҷикистон ба авҷи аълои худ расида мардумро маҷбур мекунад ки рӯ ба муҳоҷират оваранд ва ба ҳамин гуна шиканҷаю азоб рӯбарӯ шаванд. ин ҳам дар ҳоле аст ки ҳукумати кишвар муҳоҷиратро як падидаи маъмулӣ ва фоидаовар арзёбӣ мекунад ва ба ин васила намехоҳад вазифаи худашро дар қиболи таъмини мардум ба ҷои кори доимӣ анҷом диҳад. тоҷикистон зиёда аз 2.5 миллион нерӯи корӣ дорад. наздик ба 2 миллиони онҳо ҳамчун муҳоҷири корӣ дар кишварҳои Русия ва Қазоқистон ва дигар кишварҳои дуру наздик ба сар мебаранд ва дар баробари таъмини хонаводаҳои худашон ҳукуматро низ мехӯронанд. аммо дар ивазаш ҳукумат ақаллан ҳозир нест ки аз ҳуқуқи шаҳрвандонаш дар хориҷ ба таври зарурӣ ҳимоят кунад. акнун чанд хабару рӯйдодҳои дигарро ҳамкорам Оиша Муҳаммадӣ гузориш медиҳад.
28 корхонаву ташкилоти чиниро барои эҳтимоли дар минтақаи шинҷон даст доштан дар нақзи ҳуқуқи инсон ва озори уйғурҳои гурӯҳҳои дигари мусалмон амрико ба феҳрасти сиёҳ ворид кард. вазорати тиҷоратии амрико рӯзи 7 октябр гуфта ки ширкату корхонаҳое ки ба ин рӯйхат шомил шуданд аз ҳаққи харидани маҳсулоти ширкатҳои амрикоӣ бе иҷозаи ҳукумати иёлоти муттаҳида маҳрум мешаванд. дар шарҳи расмӣ гуфта мешавад фаъолияти ин ташкилот барои пешбурди маъракаи саркӯб дар чин, боздоштҳои дастаҷамъии худсарона ва роҳандозии тиҷорат ба воситаи фанновариҳои навин алайҳи уйғурҳову қазоқҳо ва намояндагони ақлиятҳои дигари мусалмонон мусоидат кардааст. дар миёни ширкатҳое ки мавриди ҳадаф қарор гирифтанд 20 ниҳоди ҷамъиятии амниятӣ ва 8 ширкат ном бурда мешаванд ки дар кӯчаву хиёбонҳо ба назорати видеовӣ машғул ҳастанд. дар ин феҳраст номи Equation, Science Time ва Megvi Technology ҳам ворид шудааст ки дар шинохти чеҳраҳои инсонҳо пешдоз эътироф шуданд. айни чунин муҷозот чанд моҳ пеш нисбат ба ширкати азими Huawei Technology Co. Ltd ҳам татбиқ шуд. дар шаҳри Новосибирски Русия аз пайи як задухурди дастаҷамъӣ 50 кас боздошт шуданд. дар ин бора корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дода навиштаанд ки муноқиша 7 октябр дар назди бозори Хилотский рух додааст. ба маҳалли ҳодиса маъмурони Омон ва Собр сафарбар шуданд. хабаргузории ТАСС навиштааст ки дар ин задухурд аз силоҳ истифода шудааст, аммо тибқи маълумот аз расонаҳои дигари русӣ мисли Интерфакс аз силоҳ истифода нашудааст. бино ба маълумот аз расонаҳои гуногун ки дар ин бора хабар нашр кардаанд, дар маҳалли ҳодиса як мошини газел ва як инфинити оташ гирифта, задухурд ба далели оташ гирифтани мошини инфинити сар задааст. гуфта мешавад низоъ нахуст миёни ду тоҷир бар сари пули иҷораи анбор сар задааст. яке аз тоҷирони афроди мусаллаҳро барои гирифтани пули иҷораи анбор ба сари тоҷири дигар фиристода, ин муноқиша ҳанӯз 4 октябр оғоз шуда будааст. Жаркинбой Токтуков, намояндаи ҷамъияти қирғизҳо дар Новосибирск, ба расонаҳои русӣ гуфтааст нахуст миёни шаҳрвандони Қирғизистон задухурд сар задааст. як шаҳрванди Қирғизистон аз ҳамватанони худ пул таъма мекардааст. одамони ӯ шаҳрвандони моро латукуб карда пул талаб мекарданд ва намегузоштанд ки дар бозор ором кор кунанд. дар натиҷа тоҷирон дигар инро таҳаммул накарданд ва мошини инфинитии шаҳрванди Қирғизистонро оташ заданд. бегзод Нурматов, як варзишкори шинохтаи ӯзбек дар риштаи муҳорибаҳои омехта, дар мусобиқаи шаҳри Грозно ки 4 октябр баргузор шуд, аз олам даргузашт. бегзод дар мусобиқаи Абсолют Чемпионшип Аҳмадсад дар Чеченистон аз рақибаш Исоев бо хол шикаст хӯрда буд. ҷасади Нурматовро имрӯз 8 октябр ба ватанаш бурданд. гуфта мешавад Нурматов дар охири муҳориба худро аз зарбаи сахте натавонист ҳимоя кунад. пас аз поёни муҳориба вазъи сиҳатии Нурматов бад шуда, ӯро ба бемористон интиқол доданд. пас аз 3 рӯзи беҳушӣ, шаби якшанбе ба душанбе дар беморхона вафот кардааст. Нурматов 27 сол дошта, дар 13 муҳориба 11 пирӯзӣ ба даст овардааст. вазорати дифои Ӯзбекистон Нурматовро ифтихори артиши ин кишвар номид. варзишкори ӯзбек солҳои охир дар яке аз бошгоҳҳои муҳорибаи омехтаи Санкт-Петербург тамрин мекардааст. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید، لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش توگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش توگمه زنگوله به شما امکان می دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. خیر، در امان الله باشید.